Keblai pi baro. Ni priang subhai pi shikane ketuk kubor jengi upek ngor ke news. Hashwa bini kemi ki kubor ke babanya ane kejan miet ngena phashwa shkimat bakongsan jengko kubor menta ketayo. Mi ki ba hari lom khasi bat jantia banjir iginomi mat chaka KHADC bat JHADC. Kajung degree ke USTM ke yang kat kumkaan ong Chief Secretary ke Jela Meghalaya. Kesorkar ke Leshim Shibun ke Senjam menti alakam ke jeng sapriang drug sa ke Jela ong uba Paul Lindo. Lat ke tendur emi kongset na ke jeng clothing ke Bashirkai. Rai ki khat arat ke Ribhoi District ban sange Ashim bentah ke aniam Pomblang ka Hima Khairim kat ba ompat wengi ke laitli ke Kendon na ka Khairim ad. Hun ke Menteri Kesorkar Pedang lau jeng pentreka mi ke skim lengba ke Aspirational District ka District Ribhoi. Bat on penlong ke Meghalaya ke National Games haga senam Arhajar Arpuhinyo. Ki padba ke rilom khasi bat jantia haga Arpui Trik Urempang Arhajar Arpusan. Kata sing thok diang kilemi bane shim benta ke jengi thap vote ban jet di MDC ban mi khmat chaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Janja Hills Autonomous District Council. Bat hakane ki election MDC ke ba menta ka genti kiladon arspa anyu pu arngot ki kertong ki belami ban ya aireng hakane ki election ban jet ekonomi khmat chakini arteli ki Autonomous District Council. Ka jingpo ginong thap vote ki padba na ka benta ki election MDC chaka KHADC kalakot baro syaka nyopu ar point sausan na kasispa. Kanong spung soyang constituency hi is Khasi Hills kadai ke bopoi bon ya krong tak vote kabakot ya ka prapun rio point not nyo na kasispa. Kat ba kejirang constituency hari boy kadai ke baduna ka bopoi san puwei point sahun rio kasispa. Hanong po kejeng poi ginong tak vote kalong san pusan point kandai pran kasispa. Ha mau hati kalong san pun rio point not nyo na kasispa. Ha sning kalong san pusau point san na kasispa. Ha roi kakot rio puhnyo point rio we na kasispa. Haba pasha seorang kam kejeng poi kinong tak vote kalong prapulai point san sau na kasispa. Ha mau kenro prapuwei point lai san na kasispa. Hanong krem prapo point nyo pra na kasispa. Halang kerdam lat kro bapoi tak vote kilong nyo puhnyo point lai we na kasispa. Hanong scan pat ki bapoi tak vote kilong nyo kendai point iwe na kasispa. Ha shela prapo point iwe kendai na kasispa. Ha mau senram ki bapoi tak vote kilong prapo point nyo lai na kasispa. Ha sora prapuwei point nyo kendai na kasispa. Ha meliam nyo pulai point not ar na kasispa. Halaban mau prem nreu puhnyo point nreu kendai na kasispa. Hanong thamai pat kejeng poi ki batak vote kalong nreu po point not lai na kasispa. Halam kra malki nreu puar point nreu lai na kasispa. Ha mau kar pentor kra nreu pulai point sau nyo na kasispa. Ha jayau nreu pulai point san ar na kasispa. Ha mau lai kalong nyo puwei point not nreu na kasispa. Ha mau plang ding yei prapuwei point lai nyo na kasispa. Hanong spung soyong kalong prapun nreu point not nyo na kasispa. Ha mai rang nong klau pat ke bapoi tak vote kilong prapuwei point pra ar na kasispa. Ha pariong mau that raisan kejeng poi ke batak vote kalong prapo point lai ar na kasispa. Ha mau kerwat prapo point not ar na kasispa. Halang ren prapulai point nreu nyo na kasispa. Hanong ston kejeng poi ke batak vote kalong nreu pusan point san nyo na kasispa. Ha rembrai jerngam nyo point not pra na kasispa. Bat ha mau shenrot constituency kejeng poi ke batak vote kalong nyo ar point san ar na kasispa. Ki padba kerilom khasi bajantia haga Arpui Trik Urempang Arhajar Arpusan kata kesingito diang ilemi padba bane shim bentah ki election ban tap vote ban jet yala kinong mi khmat ki badan san pu prangut kinong mi khmat baro na pedang ki arspa anyu pu arngut ki kertong ki baikon ki election MDC bale shim bentah kum ki MDC shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Janja Hills Autonomous District Council ki kertong baro ki beliau akalat kini sni bagi tayo ki belalet no bakin pensutu bat penshash ki padba ya kanong rim bagi mi bane kon ki election bat mentak i satang haga jingjiet bat ka jing start jong ki padba ki balik ban tap ki vote jong ki hakeleng ki constituency ban ai karai ka bakado haga election jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ladan chispa san pu prangut kertong ki kon ki election MDC bat haga Janja Hills Autonomous District Council kidon chispa khat sawut ki aireng hakanik election hakanik election MDC gidon khat khandai ngot ki kertong kenthai ki belami shikmat bane kon ki bagan thop ya khat ar ngot ha KHADC ban nyongot ha GHADC bat arspa asan purai ngot pat ki election rang
Kajing tap vote akaleng ki jaka kelas sedang naruk kepor nyo bejemen step hakaleng ki constituency. Ha kebala perking bahai kajing pahara hakaleng ki jaka tap vote. Ban penti kena bagi election kanong kebayat bed kebayat relti. Hadin bagi pat bahai keladap ban tap igi vote ki jongki. Mentaki kertong ken ap setang ya kajing permena ya ke result ha ka arp sau trek urempang. Kabadi kesinyo vote nak bentakan ki election. Ha kasngi tap vote la saki bagi pat ba na duk samla haduk ke belarang ba. Kelami balik tap vote bat wat ki kertong ke bekon ne kiseng san pertai bagi kertong kemseng ilalet ban kemi ya jenglong jengman jok ke election. Ki kertong ke bekon ne ki election kila penpa ke jing skam jengmot bagian poi syakathong. Hadian bagi latrish dom met bat sengi ban pesoto bat ban kerpa di pat ba bagian kershan lem lagi bagian job ke election MDC. Bagus lah, pila partai dia aduk kan film konfiden hadian bila ada tet yang ni buat entas ni. Toh, kemudian kau yang gue play, kami kasih ke pekerpang, kamu tambah lagi yo, kaba bentar kaba komisan dalam dunia macam ni kabut, akan kasih instrumen cibun, bang yo ini kasih berikan kabut. Dan nak liang jungi kermen bangin polis katong, kemudian bang yo tapi kabut, kamu tambah kau yo menjadi polling station, PNPR, ni nak 19 Jiao constituency. Ini kermen kembangin interest tomhi. Dus nama arjar pulai arusau kado arusan kalau ngayo bandung syak yeng jogi beliau mengira wan ban ke jing kesan ki ini kermen bangin kai so jogi jinjang Kima kita kimat ke bakong san mah, lalu tapi wan nak bor, lalu tapi job lah saya bisa ajir MDC. ki mat bang kesan hi ki long ba wilayah dan snow syaki pai ba yeng ke bengirung berkunjung di public meeting ngayo sam ke pi kita nong ram hi ke bang yeng ngashim nam ta kane benta kalau ada penet sa ko pentiu ya dari bekerja beliau temba ke council mat ke bakong san hi kembang itip ba ke section ke diktiar ke klan ke bangyo di kadan kam yangi ban klan ya ka scam ya ka kam tam menteri hak tri khut ya kam ke bangi di bentai lesi pimpa juosko berkani kadi kesin ningkong bangi don ya katakan silent campaign where we have tangki door to door batki house meeting batki community hall or hall meeting daga bangi kam pendik ikinong songsnong bat ka ege ke bastunat kalong bangi yo ben interact bah ba kinong songsnong bat ka ba sutunat susu kalong ba borok kidai ai mensim bat ngasutu karukom ai mensim bat ka jinglong positive jong ki pajba ngasngo bakalong scam ba kani kenti kumbapin kemawi tangkat kendai bot handai kani kenti pada ngasngo bangin tam sibut jongi kalong kumta ka benta ba bun hi ba ya pule ba ya tre sabar katan out ka khamdunahi hapo kini ki area khamtam kini ki laban kalum chat singi ki Oxford handai ngathrai kat kum ka jingpej kan poi hi kum kita ki 50 to 60%. Te hakini kisan senam ki bala lek no plus kabangyo extra mo kabangyo extra malatray borba ya ki development malatray borba kabay day bat ki kampen roy ki kam sports bat bon ki kam ki ba ya day ka hakban kentiyo ya ka konsumsi handre ka bakong san ka ka bang solo ko kalau halor ki an ki ba ngilawan ra adis konse kata kumkalan act nang ta market act nang ta berkesulit waste management act ngilawan ra ki act ba bon ki hima nang tapat ki resolution ki ba bon ngilawan ra te halor gini te halor ki kam ki banglale te ngasmo ba upat ba sa sin nai ka disanya Kumbang itip menta ba kalau tun kadai deciding buat nang tai. Te aduk kan no pi expect ba pin yo ba persan. Kadai kasnong ka baka basa mga bar kalau satun kadai kasnong ka blai I bon ki jingkela hadien bang lawan mga kubu MDC. Kubo bon ba ki jingkela. Dai halor kini kanong rim bang I ba kalau satun ya kani kanti ngamar teti. Te kum kadai di plus 2 ada kecingale mah. Ngidan ba kecingkerman hai. Mis kamu boleh norkat nompak ba nomolayon norkat katai bukosan i bukosan du kolong bah kini rusnam ke jengong MDC juga ngala persangkat bala ibor ngantrai nam taban kenti wasong molai bat ben pet iki
kecing reaction ya ka jabri ko chongi ya ka bangi lai dan benta ban wara ki an fair nata ka bakam konsan du gede nata konsam lah kecing kermen nata joki maka kalenti menyalam nata joki kita hiki mati ba larap pai ba ban ipin nga matong kumpu when lagi MDC but sitting but present CM bamenta ni dan ban ong ban nakaliang jungi kat kepala ngilawan ra iki ain kiba scam kiba biang kiba dan kam hadu kata-kata but kidan ru ki ain kiba san ru teli kiba kam ha hadin nyo ko arteli kisnam bangilayo ke council bangidang yo mentah kita ki ain kebaar pat kebenta jong MDC sikat bala ka roy kapar ke development apo jong ka constituency leni nam takari brokaway kat bakot bor leni lat leti nakaliang jungi ngisno dei ban ra kini ki development te ban mentoy ke snong ban mentoy ki pai ba kat kabala ngin persyang le se ladaki nong snong joka khandri nok my constituency ki ai lat ingi ban long no mat kita di kimat ki ba konsan ki bangi don jungu baru ban pen klain ru na benta ka kot ka kya kini ki government healthcare center nam ta ki long yeng baduk mabli bam kot bor ban le private hospital habapang basdom te kin biang ki doctor hapo kini ki urban primary health center ka dispensary ki dibendon ki doctor specialist mdei tang general medicine henry ngi dibenyo ru yaki specialist nam ta ki kenthai nang ta ngi dibenyo specialist nam ta ki klung kena ki pediatric de khnang ba ki longyeng baduk bapli bamdan lat don nanti kinla ban lepat syakini ki healthcare center joka government nama takarau ngi pen khlain ngadang one inspection hau benai Disember ngayo ka interaction but kini ki doctors bagi staff nurse nang ta ki staff untuk ki pen pau kata ba dan kam shisha ban pen khlain kini khnang ban long ka jingirap kimat iba kampungusan haka ni ka campaign menta golong banang kampen baha banang kampen janai ke diberi kam juga di council la golong ka jide juga judiciary jide berka executive la golong ka jide juga executive awiru ka pagadun kam golong ban simkhia jide berka amendment juga succeeded ban besuk katu kat ni ki jimut naga artikel laispan dipul kumpan syukur mau kajidi bagi marbo kendo nilapan adbiang kada paragraf 3A kumdi banmi tangga lan di banmi langga mineral resources juru aga 12A balakum ka ain parliament ain dongka state kanum la menteri kam haji bentang kumpala don hatang paragraf pala kata kadiga bakampung santam na barokoi magbriwa kanika penti ka bamta je kren bahaya ka artikel ispan ni kuai dengan sudi ban ban penkhanya ka artikel ispan ni kuai nganong ban penkhanya ka siksidil nag banta ka interest dungi briu jungi nag babu su katu kan ni jimun naga artikel ispan ni kuai saka amendment di siksidil kata kadiga main very important nang bagi briu jungi kinong safe and secure kawai pada ka ba jadi berarti kongsan kelong ba kini ki institution ki companies ki firm ki bawan ban sedang kam hangni apo rium kasi imat wadon kam betunon ke basai bagin ashot ya ka jire bata kanul mut ban ai kam iki pun samla ki dungi bat juru ka jire ki local issue kam jungi kelong banang pen bahas isu ka jire bati kam government ka jire ki local issue itu hak beri berkenika election ke kamalok mata kejigermen deka scam ha scam nomor ba nakaliya kejunga ngala IT hoblay ne kam dadu basdang hi hak beri wajib bakhya pakrum kibyang ibet padang scam kuma daka jisdai jonglay daka jigur ku jonglay bada jongkat jonglay padang scam kalong ba hoblay hi un sakta pai ba jok mulai baro bagian buat bapti saw kami bat masalah mana yang ngaji syakri kebang paham hatam nam tagi pai ba jok mulai kongsi hi baro we di kemong ngamne ngan ngamartin hak ni kan tim ka
namar ba akipai bahi bangi asum snen berfaki pai pat padang sem bad skem beru daga bor jombleng sta jombleng hin ga job kapten burom hakali kan ti manta ana bin syakri wa bhanam tak bai ba jom mulai ba jagri hi bro oi Kebening kong ete kate komno kar kom gin ete kam hapo district council in sna ki an ki ba kham khlan ki an ki ba kham khlan ki an ki ban kham te la kam kham tam mi gani ke jin ya bakala mo apik wat da ka employment sectors man chu ong no ikala bandai ka industry ka pher kamat ba hapla kamat be jungi te kate ban sna ka reservation ka bakam benya ndi ban chu ong ba ka reserve category ban chu kam khasi tang ka kam sal plau ka kam samsha ka kam upgrade te kata te nya hap na namar pa company si ba phero play ni kham tam ki factories ma ki bla den ka set up ka bala he sha ni kila de ban ai kam ki khasi ka kam ka bakam kuntiu kan ti ngala ju ong bon sen bi kidan gitu ki level mo idan ki department repair kun ki sales and marketing ki research and development ki procurement ngaju ong lu kidan ki level ki lower level management middle top level kajing kwa jungi ka long ba ladangi ai permit ino ban pilih hang ni ngi ban ai ru kajing te la kam ka kham ni ngi dei ban sha wat ikini ki bala don lu pa ru in hab ya khot ya ki song lang mat ki pen mi da ki we ki an ya discuss lang namat teng ai sen ai ki khna khasi jungi ki la pas ba ki li apply kam kakam ki ong ngi dan kam experience sans nem tu unia treasure you pli men yo ta experience sans nem post nem tu unum yo kam la no ru andai hapo ki companies ba per ki dan kita mi shot ki management trainee MTs mo te ke di bandan ken tu reservation wat ki MT ro teng ki khna ki la pas BA ki la pas BCom kani ka NEP mentale ka focus ba ban kita ki training ki ban kita ki industrial training kini ki khana khasi jungi ki ban yo kan ban room ki tu ki companies per ban le ta industrial training tengah thai suki ngamong bangi la ban le si sen le ande ke jing kong san ka ban kham khmat e ka de ban penni ki ta ki kom ke nang bo khna jungi yo ke exposure yo ban ne tre ki tu kam sayo ban ai ban no senyang lu siki mo te suki ka jak benur ka ki a little bit slow. Maybe average, I would say that. Let's hope it picks up in the second half of the day, and let's hope people participate in this democracy. If people don't come for election, then it is a murder of democracy. So let's hope people come up and vote for the candidate that they maybe have hope on. What is your prospect considering the multiple candidates? Well, always a good prospect, but at the end of the day, in democracy, it is government of the people, by the people, for the people. So it is by the people now. So let's hope we have a candidate who wins is of the people and for the people after the election. Lamar balami ke jingkul mar haki South League polling station ke berada ke Artli ke constituency ke bahap ke district East Janja Hills. Katanat District Council Affairs kalarai ban penlong biang ya kejengit vote aka arpu arterik rempang arhajar arpusan. Ya kini lepentep da Commissioner but Secretary Katanat District Council Affairs uba CV Dengdo. Kini ki Artli ke constituency ki bami ke jingkul mar ki kentup ya ka arpu ar musniang rangat constituency kaba ha wapung skor polling station bat kawai kedai ha arpu kendai batau lakadong constituency ha ka batau polling station bat kini ki ha ka district East Janja Hills ha bakrani kilat patai kubor uba dingdo ule tu bagi jingtap vote na kebenta ka Khasi Hills bat Janja Hills Autonomous District Council kebelalong ha ka arpu trek rempang kelas sedang naruk kepor nyo bejemen step haruk kepor sau bejejan miet ha ka ba na kebenta ka KHEDC kam sebladan kanu-kanu jingkul mar ba ka jingtap vote ka long bajai-jai na kebenta ka KHEDC ka jingpoi ibuan tap vote kat haruk kepor lai bejejan miet kalau kendropo na kasispa ba na kebenta ka JHEDC kalau nyopo na kasispa Uri itu bana kebenta ke JHEDC keladon ke jingkul mar ha musniang rangat bat ha batau la kadong. Uri itu ru bah kini ke jingja am syamladon kanu no ke jingja besnusi. Ndrai ke beriau ke lasyap tiang ba katanat kan sepelong ke jing tok ke lor kania. Dalor kania katanat keladap ru ban penmi ko hukum. Kat kum ki rule ban penlong biang ke jing tap vote ha ka arpu arterik urempang ke ban sedang hi nadu ke por nyo bejemen step haru ke por sau bejejan miet.
bat ketenat kan penbiang yagi bor pahara nak bentak jing tap vote agni artli ki constituency ban penti kena bakan ammi kano ke jingkul mar. Kani ka polling station jong Wapung Skur bakadai jong kishen rang bat bi pada kadai jong ki kentai te hakani pada baro ayat bet men step di kamdon ni kadon kajing ya sutu bakla men step kandiat layapan bet te kalayat bet baro te hadu hatway atau kalayat bet ka kam baro nrei hadin pada kumtu hakapor hatway lai kusan tinggi yo nak report bangkala don kata kajing wan jong kita kibriu kibam itu khmat da menu kiba ya don hang ni kibadang ya terikam nak kalian presiding buat ki polling team jong presiding bat i sector officer bat i zonal magistrate ti itu khmat kisuan kisu le force entry nang ta kisu penpat penperalut ya ki EVM bat nang ta ki penduk lut ya kai ka kam penle election te ha ka ju kapor hi had kumbakat wei lai pinyo pada kilet sahapo sakita kiwei pada hapo kaneka mil ka polling station junction rang hangta pada kisdang sakitaru kilet ban pen huri-hura hangta bat tempat ngut ya kitiar EVM kibamla itu kman ti habaki nak liang jung kisnong ru kila penjai-jai ya ki tang ba mla ban itu kmat kisuan kirung bet ki penpat ha kamil ru ti nrei baro men step kalang kalaya jai bah karukom long jongka jing thep vote te kensan ha kita ki porhi isu penpat penprano ya ki EVM omla ban itu khmat weiru ki ong babun bamla ban itu khmat te ngi nang hak banwat jing thep ya kata ha kan ko durung itu khmat they cover the face or what dem ki klam cover tamap ki priu ki ba trei ya ka kam election kim itu kim tip ya ki dei national ne kim dei ru tip okay ti stangki snong hi kila ban pek mi kata rena kaliang jong polling team jong ni ki ong nim itu ki dei na ei kim ong badei na ei ru badei na kani ka snong ne badei na ki surung bet forcefully surung bet ki supen surung ki suwan pen pat bet. So we received information around 11:35. The polling was going peacefully till 11:20. Then after that we received information that the group of people have entered in Wapung Skur A and B, and then they have destroyed the EVMs. So once we received the information, we have deputed additional forces to ensure that all people are safe in the locality and no one is harmed. Also that there has been no injuries reported in this particular incident, but however the EVM has been destroyed. So we are going with the necessary case for further necessary action. No, so far we have not received any such information of attacking people, but the EVMs were destroyed. Kajing tap vote na kabenta ka KHEDC habro ki santli ki constituency ke district Ribhoi kalong bayat bet klamdan kino kajing sya pentot aga bagi pat ba ke bela point tap vote agi polling station beper jong kini ki constituency kalakot syaka shilak nreu hajar sansba nyobuengot kata ka belong san pun reu point kenda iwe ni ksispa tat haduk bengilayo ekne ka kubor Agni sini la sakiru ega jengmi jong ki arpun rungut ki kertong na ki kenhun san perthai beper bat ki kertong klemseng na ki santli ki constituency ki beya aireng hakaba ki lawan ban pendap ki jeng thap ya ki vote ki jong ki rangkat ki bahayeng bahasam bat ki nong kersan jong ki kat gum gejing pentep na district election officer ka Ribhoi gejing poi jong baro ki nong thap vote kumbalai alum jengkan haro ko por san baje janmiet kalong hajirang constituency ki bapoi kilong 4,000 kendai pun rungut ketasan puwei poin sahun nak sispa hanong po ke balapoi kalong san pusan poin kendai pra nak sispa hamawati ke balapoi kilong 4,000 hendrus pa nyopu arngut kata san puhun rio poin not nyo nak sispa home sning kilong tak vote ke balapoi kidon 4,000 hendrus pa anropongut kata san pusau poin san not nak sispa ba daha umroi ke balapoi kilong 4,000 saus pa arpunyungut kata hendreu puhnyo point hendreu iwei nak sispa lepen te bru bahabro polling station kamtam kitu ki bomdang gejing singan jing tap vote kalong ke banyak bet ke inti kemudian kano gejing sya puntut ne ki jingja ki basnusi jaga buk pelabi lah pun gitu ispang sampai kum ka sports person kum ka long kume
Iga kejensni wala jelek bat ne hari kasih jami. Udrak seru dari number 1 balak tak sisai ki kon samla. Ti nga kum ka long kome hinga kwa ba ngin yo yo unong me khamat. Badan ka jingkit khale. Badan ka jingchan pala. Bisyap tiang yo blai. Batrai hok ya kakam balak pengkit. Ubabam sap. Ti kentu ya kinong tak buat pakin ai pasti kaman kadiang maka bantang ubreu badan ke jingkit kli maka bantang ki pai ba ki barakoi wa kita ki ban ni kmat ki ban trai khoi ban le khoi te ban ya pai lem ya o rit uriam ta ya u su leng kwa ya ta ya ka roi ka par mana ban kwa ta ki kwa ta ban ne sa ki taruh di depan, jaga arti, jaga gestur, kasih peranmu, tangkat tahi. Ipikon kita sama, ada benar kita mentah, kuah, dan kinong nikmat, kita pada jadi kli, ya kerja beliau, pada Malaysia District Council, kinong nikmat kita kli, kita dah kerja kli, lah betul kan, kli makanya haka jing pendep jonga lag jongka kamram bangaladep pathep ya kata kebut jonga ban IT ha kita kinong yalam ki bansas bansalong kinong job tengah khmi lenti ba kita kinong yalam jongi ki bajob hakane ka kompetensi jongi hapo jonga ni ka area umsning ngakmi lenti bagi long sisya utau so jong kajing ya trilang haparo kikam kijam ban pej ban khmi ya uduk usuk ya kayeng kasem jongno kabangat ha kata kajing kabakrau te tang kita hi ngadon ban ai kublei kelum lang ya paro ki kandidat ki belayang ha kene kasngi kabak hadu menta bangilala ban pendep la jong ka kamra kublei siput okas. Walau Menteri Rangba Kejala Asam Uhimanta Biswa Sarma ulah kena bagi jing ai degree jong ke Sekolah University of Science and Technology Meghalaya USTM bagi deki bathok. Hendrai Chief Secretary Kejala Meghalaya ubak DP Walang ulah ong bagi degree kibala ai dekene ke Sekolah USTM kilong kibayeng bat kibala pediang kat kum kaan. USTM এখন fraud হয় তাত PhDও বিক্ৰী হয় মোৰ ওপৰত যদি কেছ তেছো কৰে কৰক মই ভালে পাম ইটি যে ফ্ৰড হয় এতিয়া আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মনিটৰিং কমিটিটো গৈ আছো পাহাৰ কাটাৰ ওপৰত আমাৰ পিটিশনো ৰেডি হৈ আছে তাত ডিগ্ৰী পৰীক্ষা তাত একোৱে নাই গতিকে এখন ইনষ্টিটিউচনৰ কথা পাতি লাভ নাই অসমৰ কিছুমান বুদ্ধিজীৱীক তেওঁ ৰাখিছে আৰু নিজৰ লগত তেওঁলোকে মাজে মাজে কৈ থাকে আৰ্থিক সংকট মানে এটা ফৰেনৰ পৰা যিখিনি পইচা পাই আছিল সেইখিনি ৰাস্তাটো আমি বন্ধ কৰি দিছো না এটা নেটৱৰ্কৰ পৰা তেওঁ ফৰেন ফান্ডিং পাইছিল এই ৰাস্তাবিলাকো আমি কবাত বন্ধ কৰি দিছো আৰু হয়তো বহুত পইচা থাকিব পাৰে নাটকো কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি কাৰণ মানুহজনটো টোটালি ফ্ৰড হয় না কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এজন ফ্ৰড কেনেকে OBCৰ ফলছ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট লোৱা মানুহ এজনৰ কথা কেনেকৈ আমাৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে ইমান প্ৰশংসা কৰিব পাৰে মোৰটো হেবিলাক চিন্তা কৰি অসমখনৰ ভৱিষ্যত লৈ পেলাই মোৰ টেনচন হৈ যায় Chief Secretary Kejala ubak DP Walang haka khat praterek urempang arajar arpusan ulang bagi degree kibla ai dekat sekolah ba USTM kilong kibayang kat kum kaan bat ke USTM ke dekat sekolah ba Kejala bala thawa ka kat kum kaan kibla menjur dak yang dor bar thawaan Kejala Chief Secretary ulang ro bagi degree jong ke USTM ke dikibla itu dak UGC komta ke jengkeli kam mi satya bakin dai ke bathok ka USTM ke dekat sekolah ba ke basisha bala kershan ro ikene ke sekolah ba dak Sarkar Meghalaya
Laban ong bakani kejingkran ubak DP walang kala longruk kum kejubab ke basyai kedar ya kejing ketho jong menteri rangba ke jela Asam persya ke USTM. Nakaliang jong ke USTM kala kentat kejing keno jong menteri rangba ke Asam haka khandau trek urampang arajar arpusan da ke bakeno bak skul ba ke de ke bele thok ba ke USTM kala penpau bakani kejing keno kalong tangban penthok bria ya ke skul ba ke bela sengnar ukasnam arajar katwe. Lapan pauru bagi USTM kadai kebala yo ekjing itu dekat grade A nak bagi dekat skol ba kebala penyat di Rishimet bandingkong A akatan dalam mingi jongkari. Kemudian hak top 200 universities hakari ya kebala lihat dekat NIRF jong ketenat pulih putih ke Sarkar India. Berkelawan ke kedan kawasan puar ke Nature Index kebala peni bagi jengai jihikai kalau bapaka. Ke USTM ke lepan pau bagi jing kenok menteri rangba ke jela Asam kalong ke bamdan nongrem bagi jing kenok kilong tangban pentok beriai ke jaka pulie ke belayo ke jing itu. Ban penduk mensi bagi hajar ngut kisam la pulie kinong hikai bat kinong wat benia ke bekon ban poi syakatong. Ke USTM ke lepan pau ru bagi periang ya kanu kanu ke jing wat benia ne jing pendlong ya ke jing toket ke babenia dagi bor ke beri kemi bagian pensisha halor kini ke jing kenok baro. USTM is a state university. As far as we are concerned, it is mandated by the State Legislative Assembly of the state of Meghalaya. The degrees are recognized by UGC. The degrees are recognized by the Medical Council. Therefore, there is no question of it being fake. It is a genuine university and it is supported by the government of Meghalaya. Thank you. Komisi Bentah Benelek Benekun Persya ya kejing jelai udrak sa kejela. Ha kesing pale jong katayo ka Dream Mission kala penlong ya kejing elang bat kinong elam niam ha ka State Convention Center Hasilong bani merjing mut bat ban pan ya kejing trilang bani kun persya yu drugs ubala sedang mensuk thiat ha keleng kijaka jong kejela. Menteri Ketenat Social Welfare Kejela ba apoleng do ha kejing elang ha pedang ka Drug Reduction Elimination and Action Mission ne ka Dream bat kinong elam ka All Faith Forum ke belalong ha arpo trek urampang arajar arpusan ha ka State Convention Center Shillong. Ulang bawala kalami bon kejing kenok baka Dream kadai program jaka sarkar ka pasudan tang ka ha kejing yakran. Mereka tenat apa kena mission kala syim shibon kisenja mantek lakam ya kejing sapriang jang udrak sa kejela. Abakran kena kesngi uba apoleng do ulang baka kejing penlong ya kena kejing elang kamdai bani kedau kuti. Mereka long bani selok nang banwan ra kejing trelang kum ka kenhon banwat kilat kilenti bantek lakam ya udrak sa kejela. Uba poleng do uliya ru bahu no opera kesenam arajar arpusau ke sarkar kelatung ya kekenhuan bekerpang jong ke Anti Narcotics Task Force ka bakentup ya kumbaso pungut kipulet ke bateri stom ban penduk ya kejeng sapriang udrak sa kejela. Ha ka bakene kekenhuan kipulet katrai tang bantek la kami udrak senrai ki ru iki wek kamram jong kipulet. Ula benrap ru banalor kene kejela Meghalaya kelapen temai ya kaan NDPS syaka PIT NDPS Act kebelong kaan kebaklan ban kanglat gibre baju beteng biang ban kai drugs. Kesorkar dangchan kala syim ru iksenjam ban tang yu drugs ubalayok ban kurup. Nalor kene kesorkar kala boru ya ki scanner vehicle hagi jaka bade bandrung syaka jela ban petngor ya kala kawan kinong kai drugs syaka jela bat pediang ru kejing terwa banwan ra dagi kisau K9 unit kibala pentebet akan ke benta. Uba poleng do uluang syusyu bah kejing persyang bane trilang bagi dorbar snong bantek la kami kejing sapriang udrugs. Kesorkar kala ajing rap pisa syaka maulai town dorbar leng baka Dream ban ajing sumar kisamla kibala ngop kejing di drugs. Ketenat kala ajing rap ru syaki Village Defence Party ban kentiru ya kejing siu naka pras pak tengka syaka lai hajar tengka wei puwei unong kepkam jong Village Defence Party. In the last 1 year, Meghalaya has changed the course from implementing the NDPS, the outdated version of the NDPS, to what we call now as PITS NDPS, which also has provision for preventive detention of repeated offenders. In the past, this has not happened, which is why the general complaint is that the same person who is detained and arrested, you can again see the same guy a couple of weeks later. Already 4 persons have gone under preventive detention under PITS NDPS, and the term of custody ranges from 1 year to 3 years. We have done it. I think you will appreciate the fact that the frequency
of detection has increased. 2, the amount of seized drugs has also increased. 3, the incineration of drugs has already taken place twice since the start of renation. Initially, we have kept aside 50 lakhs to begin with, but that is an amount that we can always, we can always increase depending on its demand driven. To how many faith organizations? Those whom we have called today, we have to be very particular in ensuring that only genuine faith organizations are able to get funding, to access this funding, because that process of filtration will have to be very, very tough and foolproof. We will start with about 10 sniffer dogs, along with trainers. So I have already approved the proposal, and this should happen sooner than the scanner vehicles. So can I put across the state, or just in particular East Khasi Hills, or where are you going to spread it? Wherever it is demand driven, given the intensity of the incidence of drugs when they occur at hotspots, things like that. So we saw it was a pinch of, it got to the nerves of the government. We felt like from the tone of your response to how the Faith Forum had mentioned that there was no follow-up. What were the suggestions given in the past that were not taken up by the government? Because one of them had mentioned that there were suggestions but never followed up. People treat the government as a favorite punching bag. So there's nothing strange about it. But I had to be very categorical about what steps we have taken, because it's out of sheer ignorance that they say we have done nothing, whereas we have done so much in so little time. Nangisa pengina kebentar kibai pat ki kubor ngan Swan Pai hadin kini kijing penmena. Hello everyone. Infertility is a health problem. It is affecting not only the older couples but the younger couples as well. So if you are one of the couples fighting against infertility, recurrent miscarriages or multiple IVF failures, then get a second opinion with us on 1st March in Shillong Children's Hospital, Koksay. So come and share your problem with us. Explore the newer fertility options coming up in the field of infertility. We are here to help you out. Thank you. Now PCN na nagajan miet ngina pai biang sigi benta jong ko kubor. Kau ketendor kalalat na kejing sya abamdo akithalit ding da kejing yo ban pelip no mardor da kinong de kibayat ban let ai ha kesnong maulai jayur ha mok thoro ha kamiet jong si balang jong tayo. Krishan. Bak petanang tepat di sini. Kat kum ki kubor bele olum le tho bako be kali ke bele de jangka nabap hila kersan logistics kadang le ai di ha yeng breu ha jayur mau thoro ha ka porsposh tangi emin miet le yi bakladan kejing kem ding jong tundur jong emi khongset kumta klemda penslam me kapor ne ban perkhat ela ka kamai nak bade unongnya rangkap unong yarap klamare ban pertajam ya kinong tre ketendur bat kilatan ya upaip bat kilakan syat dak man penlep ya kene geding kebelas tang ban kelang bha bat apdeng kejing kun kilala ban tem ya kene geding ban ya dai kene ke tendur na kejing syat penjula Ajan. Siap ya keselap seluar mah. Siling. Ay Mina sebarang piring mesin sa antuk bayu sa sini pinsa. Mina. Wan sa sebarang mesin sa sebar na. Ay sila. Hello everyone. Infertility is a health problem. It is affecting not only the older couples but the younger couples as well. So if you are one of the couples fighting against infertility, recurrent miscarriages
or multiple IVF failures, then get a second opinion with us on 1st March in Shillong Children's Hospital, Koksay. So come and share your problem with us. Explore the newer fertility options coming up in the field of infertility. We are here to help you out. Thank you. Kawai ketrokit umpanyang hak simpale jung katayo kelak kongpong kensan hak surok ba National Highway Arpunyo kabadan hak kat kendai mer hajan Jorabat hak distrik Ribhoi. Bat dan bok pat bahagian ke jingja kipat ba ke belit bawan kilalat na kanu ke jingja ke besngosi. Kipat ba nong rit nong wan hak surok ba National Highway Arpunyo hak kat kendai mer hajan ketan Jorabat. Kilalat tahu nak jingja ke besngosi edian magobe ketrokit umpanyang kala kongpong sendat akan kejaka. Kini kejingja kelaja hak jan miet jongka arpau trik urempang arhajar arpusan hak kepor kumpasau bejejan miet ai. Kat kum ke kubor beliau lum le tu beketrok kit umpanyang kepada new number NL not UAAF lai sau pranot. Kala kongpong sendat akan surok pak hadian bonongnya ubala penher stat kali shimlala asyuk bantek lakam kali. Tak haduk bakanda kala kongpong akan kejaka. Itu ru bahagian kejingja dan bok bakam shimla dan kanu kejingja ke besngosi persyak kinong ret nongwan hagan surok ba. Nreina kejingkala kene ketrok kalau rapat kejing dan kali kebajur ke belania daki kensa. Ki pulit ke Jorabat rengkat bagi pulit penlip deng na asam kena poi marmar hagan kejaka bantek lah kami kanu kejingja ke besngosi. Namar gani ke surok ke bakit ke umpanyang bat nang ban la ru ban wenge kejing dan kali kelawan poi marmar. Lapin kitno iunongnya ulam mensau kena kejingja Syaka Jaka Sumar Hasonapur. हम तो एक्चुअली पंप में खड़े थे, हमने जब देखा तो हम तुरंत आ गए इसके पास। तो कहने का मतलब ड्राइवर का हालत बहुत, इसका हाथ जो बाजू नीचे में था गाड़ी के नीचे में, अभी उठा दिया, हेल्प कर दिया, उठा दिया। गाड़ी लोड है ना? गाड़ी लोड है, गैस है इसमें। लोड है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Ki dorbar ki CM lengdok basan kakat arraj sauksing saulama sarikrai. Kebahap apok ke hima khairem haga distrik Ribhoi haga las ni ublei jeng katayo ke lepen pau ya ke jeng persya kaan jeng ke district council ke bedai bat ka khairem CM ship halor kenong rem bakal lepen telat penban ya ke riti destur tenrai jeng ukasi. Ki dorbar ki CM lengdok basan kakat arraj sauksing saulama Sarikrai kabahap apok hima khairem ke distrik Ribhoi hakakatnya trek urempang arhajar arpusan kilawan berpenpau ke jeng persya halor Kakasi Hills Autonomous District Nomination Succession and Election of CM Deputy CM lengskor bakrau Sordar Shnat Raj Longsan Mansan Shnat Raj Rangba Shnong or Sordar Shnong and Administration of Khairem's Aimship Act arhajar arpusau keberasyo jeng menjur nublat ke jela dangshan dan kebakrau berkenekaan kedai kebapentelot di riti desturu khasi. Uba wan pelang unong ai kitian ka khat arraj ulong ba kajing persya ki khat arraj ke nekaan kelong namar bagi lai teli kendon kita kilong halor kajing wengno ikajing itho ikiraj bat bo dagi shnat raj hapo ke nekaan ban penduk bor ya kinong sensyar raj na kajing pet ki kendong syap kumbajulong ha ka bakimla asyo ban ai dulir ban register lania ban penbet ya kajing kerja jaka bat kiwi-kiwi nolor kanila penduk ru ikajing itho ikibabuan ki longkur mankur ki badon hakikat arraj. Uba wan pelang ule itu bahlor kene ke kenuhuan keladap menujor show chairman ke district council. Bat kelekentu wan bishar biang ya kini gilai teligi kendon ke bakta akiraj bela shimru ekarai bakat baka district council kampala ban weng ya kini gilai teligi kendon ki kat arraj ken weng shipor ya kejing terekam berusiam ke hima khairim. Ula benrap bakum bajulong malang kesnam. Ha kabaidai bagi jingla niam pembelang joka hima khairim ki kat arraj ki jai weu belang le na kebenta ke jingla niam.
Rai mentang snap ki khat arat kin am tre ban ai blang le shu CM kai ma khairem nalor kani CM khairem ujupha ban tho plang na ki than ri boy na banta bantap ya yang sat ban kani ru kini ki raj kin am tre shu ban le ha kani ka kenti ban kumju kila batha ya baro ki dorbar stong baro ki bahap apo ki khat arat baginom asyu usenyang na benta ka jingli aniam pomblang mentang snap Ubawan plang ulabo ru gejingkeli babalai lasna ya kene kaan klam dapan jengmut lang na kibadan bentalang na kirat. Da kebakrau bakani kalong tang gajing nyoben baga jingli sop-sop jangki breu ke bahalor. Kumbala lakran mana ni pasan jengi naga khatar terligi right san terligi right kidegi japin priu tiwa lalu. Te ladang ini pai syagi jadi berjuni kitiba menega don light lagi poin pak tak ini kendrai yang ini berarti kadang sauteli hakan ini up cuma kairim sim ship up sau hangne ongba close section apply ông bà lada ulong lada long lada thung lada long ban long san mang mansan jonggarai nane jongga dorpat pasan kide ban kime kiba kide ban long khasi ya ha right chungi badai ha santal ki right ni don tam ki chat ban tu tiwa kim don khasi hamno gigan wea henry ban ong ban long sang man sang jonggarai hi gajing gad kala ta ini namara hungne hagani ga ong ba kide ban long kide kime ba te ban long khasi ya hagarai chungi ban don khasi mano yu pa kime pa kin lei ban long kime ba ya ki chat tu tiwa ma te tangane nakalian chungi ngaku apan penbau Isisha di khadar di besar di Simrai. Abadal di sinau na nakiusimyat ki bapak register, bapak dulir, ngihai mengi. Dan ada bayangan ki selection sim khairin. Jadi kat kum kana ke bawan na unne kau kis jumne ni usai. Bakin basam kim la si banai dulir, kim la si banai register. Iha bandai bi direct syau lundung usai. Te kalau mau bau untuk besar boleh donor palak penyusri. Makanya kalau mau besar ini, te penengkong orang orang su right, mau boleh sekitar orang right nom sah, right nom tham, right ngar, right mayom makdo, right nom taling. Te mentahnya lah pengkelan kilam datang snap right nom sah, snap right nom tham, kamu lah pendu ya right. Te lebar Hal itu kepor, kini masuk bandar register, bandar dulir jadi kalau cukup petang. Kabar lain, peladon kalis, jauh di longkur dan dari berdudi di longsam, atau betah di longsam. Isi cari kadar, kumbah dulong, lawainya itu terus di longkur, lapor di masyarakat dia kelak ketan yang ini, jadi layar lain, kan bawa empat penkelah yang kena paribas. Tak lagi kini kendan kemudian lebih terang itu. Sebenarnya mak ia gitu. Tapi kendan benam tos nak right. Kau kurang kira yang betul. Bah, kaboru kumbala jule, abangi air diskar, hilap naik jule, hilap balik juga putah, badan mana kerja, kalau lebih kutu. Ya, dia pernah senyum, bah kita saya lain betul senyum. Inilah pusai syarikat nasional, inilah pil syarikat nasional, boleh lepas di bakinam dari sebelum nasional, bantuan polis syarikat di Pemblang. Dewan Muslim, pada Muslim pun jadi orang laba kelah, bisa kebaikan bangi, labai ban. Kat bau empat berbaik ini kamu belum berjaya keren, ini namanya keren. Ini keren tak dalam ribas, balau wema yang diketahui belum persyak yang lain. Nasuknya kendiat ia lor kaneka biru sim kharim badang suni bentang man hakini kendiat ngai
Namar bala pendu ia kata ka jimlong try dumi. Baru ngi kirai ilalong snarai. Te ngasu persya igane bat ngide ban kapat hiru yu pem juga himakherim bun pembej bun ribas kumlakren dai no acting juni banagane yang ban kapat cakap sik bahkan pembej te sakawi kadidon jom kikur jai juga ja bapaklah aman kawai pegawai garai tiba kelah kawai pegawai garai kebekalah kembelum harai yang mar sadap klan kambam jingmut dong sadap klan no sadap pula bawan long sim kam dei kunta sadap dei hok balong sim tu dei balong na ko jong kalu sadap na kajak na kayin kesem jong baca ikur kita ibadehi ban yo long sim nong sadap ubun apo gari kasih dia mak ban sim ke ide berhubung je kene buat kur kiba jadi kur makalai. Kinong ilam kahnyo Trap Integrated Territorial Organization HITO kilali ujor hau Chief Electoral Officer Kejela UBDR Tiwari. Persya ikinong kitkam jong keseng National People's Party NPP kibalalet ban penbiet ikinong tap vote ke distrik West Janta Hills. Dan keberpendan kam bakla ya ke skim PMAYG namar kam day satya ke skim jong Sorkar Jela. Bat bakadai ru kapor badang terekam ka Model Code of Conduct. Kinong yalam kahnyo Trap Integrated Territorial Organization HITO kilalet ban ujor hau Chief Electoral Officer UBDR Tiwari. Lo kejingdon kinong kitkam kaseng NPP keberpenbiet ikinong tap vote ke distrik West Janta Hills dan keberpendan kam bakla ya ke skim PMAYG. Katkom gejing itu General Secretary ki itu ba balajit jerwa itu ba katkom gejing ujor ki patba ka West Janta Hills. Bagi no kitkam ke NPP hagane ke district kelayalam bakla halor kene ke skim dan ke bagi penbiet bela kitab ke vote ke kerteng ke NPP kenyo kene ke skim. Bat ulah kedau bagane ke gejing penken ya ke Model Code of Conduct jong Election Commission keri. Bat kumta kilowan ban ujor halor kene. Uba balajit ulong bagaseng ka kwa bantip ke jing shisha ba kita ki skim layo lang ba ki MLA namar ke jing shisha ke skim PMAYG kam de ke skim Sorkar Jela na ke skim jo ke Sorkar Pedeng kemudian de rukom ban sami ki skim hendrai hang ne pat layo sngo bagidan ni briau ki ba penthame ki skim khnang mani of vote ula ban rap bagaseng hi kadawai ke office ban penlong da ke jing toket alo ke jing ujor jong ki pat ba ke West Janta Hills khnang bagi pat baru ken sngo tho ba ke jing tap vote kam dan benta AA bat kene ke skim. Te kajingwan jumi menta ka sniru kalong ba ngiwan bu complain mo ka formal complaint against kini ki party workers chani siya West Janta Hills lamar balay dagani ka scheme PMAYG kani ka Perdana Menteri Awas Yojana Gramin ma te dagani ka scheme ki penbit ki breu ba fide ban tap kita ki candidate jong ki ma ada fitap kini tiga terpeng jong firu kan mi EA hapo jong kaneka PMAYG but artaru kini yo preference ru nang tapat ki hab like mi ru shu MLA ban yo ya kaneka scheme te kaneka long ka gross violation mo ka Model Code of Conduct jong ka Election Commission of India ru te kalong ba hakata kanong rem hi ngiwan menta ka sngi hang ne ban bu kaneka formal complaint amar balik shani sya po West Janta Hills ni labon ki complain niyo ki complain na ki pagba himo ki phone ki pagba kaja ta de ka de shisha na amba mo ke ka bakita ki scheme mangiyo lamba jong ki MLA andre kat kum ngin na pensyai pat ka PMAYG kamdera ka scheme bawan ka centrally kamdera ka state funded scheme mo andre ka di centrally funded scheme de ki ya kaniro kadan la kajong ka rukom trekam ka rukom sami ki beneficiaries ki ya kani ka skip de andre hangne pat ngilap bangiyo sngo mo ba kidan kita ki breu ba ki pen thame ki breu hakata ka rukom ba lada fitap yangi ngin yo umta yo kita ki benefit kan katkum ka jing complain yo ki breu ma ni yo ka complain ni ki breu kalong ba kidai hi na po ka ruling party kata kalong ba ke NPP hi pai ma nakalian jungi te lada ka de ka rumors ru ngi kwa ba
kum kani ka jat kamri bandan dah kanang ba kipat baru kidi ban sukhu ba kani ka scheme kamri dah ka ba kadi ba dapet ba lada fitap vote yanu ru finyo kani ka scheme andai kani ka scheme kalong be ya barok khoj ya boduk wi basuk ya wi ta barok khoj kidi ban yo kani ka scheme kham tam lei sapoki thai nong kondong le mo te nakaliang jung ni ru ngi kwa hi lada kali tang ka allegations nakaliang jung kipai baru ngi kwa yu chief electoral officer but un pet but un investigate ya kani ka matter kadang ba nila ban ensure ya kata ka free fair and clean election Hashwa bagi patba kerelum khasi bajantia ken mi bani tap vote bakin jet ik MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council batka Jantia Hills Autonomous District Council. Kinong yalam kesenjok kirang ba akur kebri hunyau trap kelekentui ki patba bakin shimkya ban jet ik brio ki balak ban penklan jaga 6th schedule jongkariti sensyari. Hashwa kasni bagi patba kerelum khasi bajantia ken yo banjit ginong mikmat jongki nagbentak ka Khasi Hills Autonomous District Council batka Jantia Hills Autonomous District Council. Kinong yalam kesenjok kirang ba akur kebri hunyau trap haka khat praterik urampang arajar arpusan. Kilawan ban kentu ki patba banjit kinong mikmat ki brio ki balak ban penklan jaga 6th schedule. Habakrani gelak patai kubor Hasilong Press Club. Uba Erwin KSM Sutunga Working President kesenjok ulong bagi patba ke Dewan Pusan bah syabanjit ginong mikmat. Daga bapensyong nong rem bagi nong mikmat ki ban led haki Autonomous District Council ki de benong sngotu bah ka 6th schedule ka belong ka seti jong kajat benrio. Uba Sutunga ulong belada kum upatba uba kala banjit ak arpoi trik mata urampang kan pli ke jengkang kamtamik bakwa ban ajat kepa. Bagi nyo kalat klenti benrong ha ka District Council bat ulong bakane kenwan ra jeng ak kajat benrio perok kawai. Nalor kanye ulong syok bade ban bishar kinong mikmat leng baki kam jongki. Haga bagi nong mikmat kede benong ki bakloi banerap ya upatba ubaduk basuk bat ula kentu bagi patba kidan kam ban pet ki breu ki bala bandan benta banwara ek jingkala ka 125th amendment jong 6th schedule kamtam haba kesenjok lara akamat ban penrong ya ke jingshim jat naga keme haga state chapter. Kawai kebangan kuat ban orang hamil dalam bala kalian kesenjuk kita bakoi. Gini ketumai perkat jauh saya beri. Bara kajinong jauhi kum ketumai perkat. Gikwa ban saindur yang sain perkat jauh berapa. Kantam gikur. Kipasakur jauh pokoi gikur gikur jauh pokoi gikur. Namar ba kide gikur di bapalong yang saya beri. Ba kajat beri uklan gikur. Kamdon lundur. Kamdon lundur. Hamni yang kuat penuh, bah kum kesenjuk ni kerpa ikinong terus, bah in puncong nong remba, namar pandai kesik serul kadai kesti jangan saya beri, labu kesik serul kum kesti jangan saya beri, but kani kesti mentah keladang lapalat penyebusan sen, lapalat penyebusan, bakadon bak keterika. Koi don kijing junah ni, tapi don kijing buat, don kijing kemilun tiru, bahkan terekam mahasiswa dari kita pada kian hadir di election kemarin kali 125th amendment, jangka seksual kadang up. Ni akan mentah yang kijing buat kuah, ni kerpa di pada mentah buat, kampam di sana, bagi pencom nombor nomor mana nyimplay berdua, ya kalondur ke identiti, jangka saya berdua aja. Kami kaji besar dengan perlibat kadang kaji bom, am kadang bulu kipai apa tapi biru lagi. Ke air aja di nak mereka. Kata biru, agak jadi aja di biru nak mereka. Sakaweru ke kaji kerpa, baik kadang kaji yuma, kadang kaji perkara cuma. Dari bantuan kan kajinya show etak. Kajian penplace kajian penmensal, hak apa itu? Tanah bertahu banyak sosial election. Kali kampanye orkid orang berkata kan one shot nak jadi beliau, tanah kadau kajian satu. Kali itu diminum, kamu orang kali nak appeal, saya NPP, appeal sekali VPP, appeal sekali just VPP, appeal sekali Kongres, appeal sekali Independen, appeal sekali political party. Belum, kamu orkid orang belum bantu Islam terus ni. Nomor ni kasih pernah
ikan terus ketika setiap tahun kemana kerja. Lalu kata kawan dan lebih kali karai kan sah kerja beri macam ni paten. Tak ada aku ini untuk ayat macam terpur kan cai. Wilayah dan nakaman tap tambah tap hadir untuk berkat hadir untuk pusat. Tak ada nomor beli kecil pada macam beri macam hadir pada nada kecil Islam nada kecil syariat nada kecil pihak pengerai siapa pula kecil. Ka Menteri Kesorkar Pedang ke Bakmi Ekatnat Consumer Affairs, Food and Public Distribution ka Nimuben J Bambhania. Hakasiba arjung ketoyo kelalit jurep ya ke distrik Ribhoi ban peji dalade ke rukam pentelun ki Kampen Roy ki Baper ki bala pentrai katkom ka Aspirational District. Ban pentikna ya ke jing pentelun ki Kampen Roy Baper leng bagi tenat Trikam Sorkar ka Jela Meghalaya. Na ke bentak ki Kampen Roy bala mangkat kom ke Aspirational District ha ke distrik Ribhoi. Haka kat pratrik urempang arhajar arpusan ke Menteri Kesorkar Pedang ke Bedai Kemi Ekatnat Consumer Affairs, Food and Public Distribution ke Nimuben J Bambhania. Kaluan menjurep ekan ke distrik ban Kemi Eshibun Tli ki Kampen Roy ki bala pentrai katkom ke Aspirational District. Laban kedauhang ni bagi Kesorkar Pedang kalajiat ke distrik Ribhoi kom ke Aspirational District. Banang kentiu ekan ke distrik haki babon kiliang ki bakentup ka kot kakya ka Puli Putih ka Rap Karyang ka umbam umdi bat kiwei-kiwei. Ha kejingman jurep jangan dengan Menteri Kesorkar Pedang la penlong ya kejing yalang ban kemi ya kejing penteri kami ki skim balamang ya ke bala penlong ha ka conference hall jong office u deputy commissioner ha ka balai don langru u commissioner but secretary Ketenat Food and Civil Supplies but Consumer Affairs u Pravin Bakshi u deputy commissioner ke district Ribhoi Abilash Baranwal private secretary jong menteri Jagriti Rohit Singla nalor kiwek officer. Haba kerana kena kesngi kena ke menteri kala penpau ke jing kemen ban saki bagi jing penteri kami ke skim penroi baper balamang kat kom ke Aspirational District bagi long ke bayat bet kom balamang dak Kesorkar Pedang. Kena ke menteri Kesorkar Pedang kala ajingero ya berok ki officer jo kita trekam sorkar baper ki bela IT ban penteri janai ki skim ke balamang nak ke benta ke jing mento jing ki patba bagi jing kio jo kena ke district. Dah kebakerpat ru bagi officer kidai ban trishtom ban penurlong yang ketong jo Kesorkar Pedang dah ke betrai lang rengkat bat kiwe-kiwe ki kenhun. Hadin kini kejingalang ke menteri jo Kesorkar Pedang keralit banjurip ru ya ke narang sub center bat ke yau lebai hadulong nar ke processing unit ha dihar ke MGNREGS ha kesnong air pakon bat ke JJM scheme ha kesnong kubinain. Menteri Kesorkar Jelau bakmi ektenat jengok kai pertai uba apol lengdo ha kesni palai jeng ketayo ula pentep bat penpa we kejing kermen bagan sedon kejing kala ke bakrau ha kam jengok kai pertai ke jela lengba kejing pentrai kami ki project baper ki bakot 1,000 klor tengka bat kini ki Kampen Roy ki layat bahasa khmat laben rap uba apol lengdo. Menteri Ketenat jengok kai pertai ke Jela Meghalaya uba apol lengdo uli thu ba kejing pentrai ki project baper basyongdor 1,000 klor tengka. Kandai ke kam berwanra ekjing kala ke bakrau ki kam jengok kai pertai ka Meghalaya. Habai keren bikinong thok kubor hak arpo trik urempang arhajar arpusan uba poleng do ulong bagi projek ki kentup na kabenta ki jaka jengok kai bakring bon tam kinong jengok kai pertai ka ben kentup ek umyam seora New Shillong Dauki bat hari Longgaro. Menteri uli thoro bakapisa ka kot ado 1,000 kilo tengka kadai ke blek langi projek balabe ke Kesorkar Jela ka jingbei ba khandai po la shipo na Ketenat jengok kai pertai bat katu kane na ki projek ke bala tengka na sabar ha bala antat ban cimpor kom arsnam ban pendap yakni projek uba poleng do ulai nuksa bakum ke Dauki ke belong ke jaka ke betur bah kinong letkai ha ba phai ki kam jengok kai pertai bat ka khayi peteng rehat umenta kene kethan kam dan setia ki yang basa ke babiang kom tala Kesorkar kalala ban penbiang ki yang basa kom kini ke jaka ki breu kin kwa bansa bat blut kambon kapor. Lalor kini Kesorkar kadang duk kejing temu ban penhek Surok Highway syaka 4 lane kamen long kejing penkan cuk ya ka kam jengok kai pertai. It is one of the most visited areas from the tourism point of view and from the export point of view in Meghalaya. But so far we do not have decent accommodation facilities there. So things like that. So once we have major accommodation facilities in such places, people will tend to stay back and spend some time there. And with the expansion of the highway into a 4-lane
road, it would obviously optimize the potential of Meghalaya both as a trade station and as a tourism destination. Haswa bangin kimi ki kubor berangsa ngene phashwa shipor syakini kijing penmana. Hello everyone. Infertility is a health problem. It is affecting not only the older couples but the younger couples as well. So if you are one of the couples fighting against infertility, recurrent miscarriages or multiple IVF failures, then get a second opinion with us on 1st March in Shillong Children's Hospital, Boxay. So come and share your problem with us. Explore the newer fertility options coming up in the field of infertility. We are here to help you out. Thank you. Haswa bangin kimi ki kubor berangsa ngin pen mau biang ki mat bakongsan jong kubor menta ketayo. Mi ki ba harilum khasi ba jantia banjir igi mat chaka KHADC ba JHADC. Kajing degree ke USTM ke yang katum kaan ong Chief Secretary ke Jela Meghalaya. Ke Sarkar ke Lashim Shibun ke Senjam mentek lakam ke jing sapriang drug sa ke Jela ong uba apol lindo. Lat ke tendur emi kongset na ke jing kloding ke Bashir Khai. Rai ki khat arat ke Ribhoi District ban sange Ashim bentah ke aniam Pomblang ke Hima Khairim kat ba ompat wengi ke lai tli kendon na ka Khairim ai. Hun ke Menteri ke Sarkar Penang lau jing pentre kami ke skim lengba ke Aspirational District ke District Ribhoi. But on penlang ke Meghalaya ke National Games hagas nam Arhajar Arpuhinyo. Ki nong yalam jang ke Bernihat Sports Association hagatayo ke Balalet, kilalet banjurep ke jingte ke stadium hagas nong lom nong rem ha Bernihat. Berkeladap ke jing kemen bansaki ba ke jing pentre ke negakam ke lalong ke Bayat State. Balak milenti bahau benai leber mentang ke senam ensayok ban pleno ke stadium kepada ajing mentoy ya kinong ilakai jong ke negatan. Ban penti kena ba ke jing tray na ke bentang ke jing snai ke stadium ke Bapaka hagas nong lom nong rem Bernihat bakan nong ke Bayat State. Nakaliang kinong ilam ke Bernihat Sports Association kibalalet banjurep ke negamadan kilapen pau ke jing kemen ke bakrau ba ke jing tay ke lalong ke Bastet bat ke balakot kumba prapo na ke Shispa. Bat la kami lenti ban la ban pendap no apa ubnai leber mentang ke senam Arhajar Arpusan. Ban chupen kan mau ke jing tay ke stadium ha lum nong rem Bernihat ke balamang leng ba ke State Sports Council ha ke jinglot ke bakot Sun Point nyo klor tengka. Bat yung mau nong rem la pripat ba ubnai leber ke senam Arhajar Arpuar dau ba bantai dor leng do ubdi menteri ke tenat sports ha ke to ke senam. Ha ke ni ke jinglet jurep ke jing tay ya ke stadium. Lalam kemat dau General Secretary ke Bernihat Sports Association uba wan prang lengdo rengkat bat kibai-kibai. Habageran ni kidong tok kubor uba wan prang lengdo ulepen pau ke jing kemen bansaki ba ke jing shnai ke stadium kalayat stat bah. Ke banlong ke jing kerku ya kisah melai lekai jong ke tan Bernihat. Ulong ru panagaliang ke Bernihat Sports Association keladap ke jing kemen ke bakrau. Bahadian lagi post snam ke jing trishtom ban yo yakum ke stadium ke Bapaka. Kelalak ban urlong ha kabakil aku bleiru e jing tresh tom uba sustenis sotun ubadai presiden bamenta ke Bernihat Sports Association ubadai ru MLA ke Jirang constituency ke Bernihat Sports Association kala aku bleiru ya ke Sarkar MDA hapok ke jinglam menteri rang ba Konrad Kongkal Sangma ubala sengap ke jingdan kam jipat ba katan Bernihat ha kabedai bagi jing snai ke stadium ginong yalam ke Bernihat Sports Association kelkerpat u kontraktor benang penstat susu ke kam kenang bagi samlai lekai kini openan kam yaka hagi bobon kiliang kena badai nang ne katain Bernihat kam tam ngaling ngadeng nang ponong rem kineru ne ki marjan sinong chungi he te nidap sha da kecing keman ke bakrau ba hadin kat no snem namar ngi la khala he la pun hang ne ya kane madan ngi la lekai no dang rin Msyale ngaso ya kane madan kelak khot kum ka madan pamplang masih mo ndrei mentapat na kecing tristom jong MLA badan borom chungi wat kemjur ibadai presiden jong ka Bernihat Sport Association te nidap sha da kecing keman ke bakrau ba ila sim khia ba ila wan ra ya kane ka galeri kane insyong no ka mini stadium bat kalong ke jingkerku ke bakarpang namanta ka than shangi shane sha Bernihat bat kumju ru ke bakarpang shu kalong namanta kane ka snong lum nong rem te ke ba ile ka desha kata ka jingpen wandur bat
penkala ya kene ka thain barni jungi hak liang jong ki sport khamtam ha football man mdei banga ong tang spang football ndrei isim khialut ha kiwe kiwe ki bentar ro kiwe kiwe ki sport pat kunjur manta ndang layo ikine ki gallery ba itanat leseng ila ban host kino kino ki event la ne kino kino ki sport event jong football ane kino kino ki we pat ki jing le kai ki ba haru kom long kadesha ka jing kerku ka bakrau na kaliang ka thain jungi shane pat nga kentu scam ba kung kine ki nangwan susu hak ne ka thain jungi ki member jong ka BSA ba ya don rangkat hangne te kabanong kong de kumba fitip hangne mensha kalong madan pat don re ka hukum ka galeri ne ka stadium ba ginyo song aram te mentangi layo kane bor khoi ka de ka daw na ka bun jong i presiden jong i ba sostel satun bat ideru UMLA jong ka thain jong hang na po jirang konsumsi te nadu ba simti ma i ya hukum presiden jong ka Bornihat Sports Association hang na thain borni jong i ka sports ngai ka kham kiu ba ban ya ka ba menswa hoi ge menswa ba pli ki layele hi ban pen kiu re na ka daw ka jingbam don ki nongkersan banadin na suang na bananeng te ba pli kim la ban thaulat te hendre ngi don bok bhangi ki nong song ki thain borni bat khamtam ka ne ga snong nong rim ba harin ba le la simti ba deng sot thun ya ka ne ga kam presiden hadin kata ila long so MLA te harin kata ila ele teng ba ban penyo ya kane ka stadium te kajing angnut kajing khosniu jongi kinong song borni daki phau snem kala wan urlong mentasin te yang dai na kata kadau nga ai kublei sibun na kaliang ka Bornihat Sports Association jongi pat na kaliang ka snong Bornihat jongi ro dan supan kanwa pi ya kane ka madan ngi nadu snem prafupra kilong shwa menswa girang ba snong ka barim baja kila penyo yang kane ka madan ya ka kot ru ngidon te hadin kata kila mang kerpang kat kum ko jing tho kila mang kerpang na ka benta ki kena samla jong kat thain Bornihat barok khoj bakin le kai bol hang ne kukat kum ka jing tho ba kila aidulir kal ba kadon kadurer hadin kata haus nem ar hajar laipat hadin bala wan ki nongkit kam ki barim jong ka Bornihat Sport Asian haka harajar lai ki register no ya kene ka kunhun yakin ki para player para ki nonglek kai ki rangba snong ki samlas nong ki la thau no ya ka we ka Asian ki khot no Bornihat Sport Asian te hadin kata suki kadang yai kapor mensua namar ba ngingim don ki syong na naneng kum ki minister ni ki MLA ki ban la ban penyo ya kane la ele ba tambangim klem la bat ngim klem yo te hadin gi don sudon bok sama palat gi nang borni ba harin balawan ibadeng susun kum presiden jong ka Bornihat Association hadin kata ila long so MLA temun i layok kloi kham kloi susu ya kane ka sun pat menta PE kumde pilawan pe pilawan jurip kadang sa kakam sa khandiat kumba prapu persen kala dep satang sa 4% dengan kerpat yo kontraktor ba un pendep no kham kloi kumba la ukular kumba la kubur kat kum ka jing kren jonga kum general secretary jong ka Bornihat Association nga man kapor man daong man ubnai nga sipon i lano ba fin pendep yang kene iong hapo benai mas ngan persang ben pendep yong kumta te kat kum ko jing kular jong i ngarung kapadi i ban pen state no kam kumbangi i menta te man kapor kumbangi wan te kaya hi kakam te menta te ngakwa bandang pen state susu namar ba ki khna samla jong i khamtam ki ba lekai nangne na berni area te kilalang ba kimyo tournament hangne hapo berni bapli ki hap lekai shawai ngi kum Bornihat Association man usnem ki under 14 under 18 under 16 but ki rangba ngi pen lekai football hang ngi penlong tournament na kaliang jongi ka Bornihat Association tementala agenda arsnem ngi klem yo penlong te bapli ki khna samla jongi khamtam kine ki brah ki ban practice man kasi kimju lekai hang ne ka tournament te nangne na te kumtang akarpat yo kontraktor ban pen state ban pen khamploi susu ya kane khnang ba ki khna samla jongi ba bat ka Bornihat area jongi kan yo ya ki tournament ladu barit hadu ba ki tournament kin yo hang ne bat ni kwaru ba kiwe hadin baladep ya kane ka stadium kiwe ki kun honro hila ban ai tournament hang ne hadin habut daladep ya kane ka stadium Menteri Rangba Gejala Meghalaya Konrad Kongkal Sangma hakas ngi palai jung katayo
Ula plepat ba ya ke Apollo Trinity Medical Center ke Badon ha Nongrem Hills ha ke Nong Ba Shillong. Bat ula penpau ke jing kermen scam ba kene ke jaka ai jing sumar kan long ke jing metoi ke bakrau ya kipat ba jong ke jela. Ha kene ke jing plie ya ke Apollo Trinity Medical Center Ledan Lang ke Menteri Ketenat Kokoi Kakiak Kejela Meghalaya Dr. Amperin Lingdo, Chief Secretary Kejela Ubat DP Walang, Regional CEO East jong ke Apollo Hospitals Enterprise Limited Urana Dasgupta bat kibi-kibi. Ka Apollo Trinity Medical Center ke dan kilat ai jing sumar ke berkentup ya ke diagnostic service ke ECG, TMT, echocardiography, pulmonary function test, ultrasound, X-ray, dental care, ophthalmology, physiotherapy, integrated lab dan kebetulan kamlang bat ke Apollo Diagnostics. Kini ke center kan danduk ke jenis selok lani ke telemedicine consultation bat ke start ke Apollo na Chennai, Hyderabad, Delhi, Kolkata bat Guwahati. Menteri rang ba ke Meghalaya Konrad Kongkal Sangma haba kerana ke jingalang ulepen pawe ke jing angnut jeng ke sorkar jela ban penjanai ke jing syakri akokoi kakia. Da ke bepen pau ba ke Meghalaya ke penlut kendai na kesispa na ke mang tengka hak tenat kakot kakia ba ke diru ke bahak ke bahak tam hakari. Ulong ba ke long ke badan kam banyo ke jing syakri ke ba kambha ban wat benia ke jing pang ba kemi denti. Bagani ke jaka sumar ke betamai ke nirap ban pendunai ke jing lut kinong chong snong ke bajulet sabar ke jela ban lek ke tes beper ban banyo ke jing sumar ya ke jing pang ke bakidon. I believe that this center is such a center of hope. I urge upon both the Darbars of Nongram Hill and the Darbar of Nongramba to work together on this project, to be on the same page, to not tussle as to who belongs and whose it is. We both need to figure out what do we do with this horrible drain which needs to be covered. And we both have to rally together. As a local representative, sir, I place before your knowledge that if this drain does not get covered, sir, it will unnecessarily cause exposure to all kinds of infections, to all those that will be traveling this road. We must do it, sir. There is no agency in this world that will throw development away on a flimsy notion that this is a water body. So it is the dirtiest of all drains. And it is the only drain left in my constituency that remains uncovered. We have dealt with this matter, sir, before. We have dealt with it in several other locations where there are a handful of people who for some odd reason do not want to move along with the community and go ahead and see things happening and see how a facility like this can be a blessing to so many families. Just you don't have to do anything much. Everything is computerized. So therefore I urge all of you to please go and disseminate this very important information that it is a very good facility that we saw being inaugurated, and it could be free if we are registered under MHIS, because we take care of OPD and diagnostics also, which is what this center is all about. Therefore, with that information that I wanted to share with all of you, I come back again and congratulate all the promoters, Apollo, for the partnership that you have executed for this project, and I'm sure that this will go a long way. The health sector has been of great importance to us as a government, and you'll be happy to know that in terms of the percentage expenditure of GDP, Meghalaya spends more than 8%, almost 9% of our expenditure of our overall budget, our budget is on healthcare, and that makes us the number one in the country to spend the maximum amount percentage of the budget on healthcare. So this is reflective of the commitment that we have towards health,
and improvement of the health sector. Please remember, these are not easy things to do. There's a lot of challenges, and we have started at a very kind of a base line was very low for us, and therefore for us to come up from that baseline to where we are moving forward today, it's not about the challenge alone, it's about creating that inertia, creating that momentum, creating that motivation in the team, and that takes a lot of time, and that is something that has happened throughout the structure of governance. It's not just health, but health has seen that move much further, and I'm sure our officials who are present out here will tell you how the health sector is reforming, and how the involvement of the officials, involvement of the doctors has been at a different level, which has allowed us to really improve things and see where we are today. And of course, there's a lot more to be done. It's not that we are saying that we have resolved every issue. There's a lot of issue to be resolved, but clearly from where we were and where we are and where we are moving forward to, I can clearly see the direction and seeing that vision that our Chief Secretary had mentioned, that slowly and steadily Meghalaya, especially Shillong of course, will gain that reputation of being able to provide good medical and healthcare services in the days to come. And that's really kind of a goal and a target for us, which drives us. Again, a very big target, but we feel that it can be achieved if we continue this momentum that we're doing. Kajela Meghalaya kalayo ya kajing pentikna banyo ban penlong ya ka National Games kabalai kundai ha kasenam arhajar arbunyo. Ha kabau Menteri Korbari ke Sorkar Pedang Amit Shah ula IT galama jang ke Indian Olympic Association ha Menteri Rangba Kajela Meghalaya u Konrad Kongkal Sangma. Ha kesngi bela penhap perdana ya ka National Games kabalai Pupra kabalalong ha Haldwani ha Kajela Uttarakhand. Hagani kejingalang u Amit Shah ula penmena bah kesenam arhajar arpunyo. Kajela Meghalaya kanyo ban penlong ya kan National Games haglenti ke bekat pangbhar ke bekentuk ru ya kikat to kini kijat jingil akai tenrai jeng jela kathan chtelam mingi jonggari. Bad udah kit bok berbiang ru ya Kajela Meghalaya na kebenta bekat penlong ya kini kelempung ya kop lakai ke bahak tam hagari ke ban selong ha kesenam arhajar arpunyo. Kini kejing IT kalama kalong kum kejing penskam bagi Kajela Meghalaya kan penlong ya kan National Games kabalai kundai. Ha kabalai don lang ka chairperson jong ka Indian Olympic Association ka PT Usha u Menteri Sorkar Pedang u bakmi ya ketenat Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya badu Menteri Rangba Kajela Uttarakhand u Pushkar Singh Dhami. Kakenhuan na Kajela kabelalit senran u Konrad Kongkal Sangma kakentup ya u Commissioner but Secretary ketenat Sports and Youth Affairs u Dr. Vijay Kumar u Presiden ka Meghalaya State Olympic Association u ba John F. Kharchiyang kinong ilakai bat ki coach nakaleng ki benta jong Kajela. उसे सम्मानित करें और हमें विश्वास है कि राष्ट्रीय खेल 2026 न केवल मेघालय बल्कि पूरे देश के खेल परिदृश्य को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। देवी सजनों, नेशनल गेम्स का ये भव्य आयोजन 16,000 खिलाड़ी जो खेले, लगभग 435 खेलों में खेले, कुछ जीते कुछ हारे। हार और जीत उसका खेल से कोई मतलब नहीं है। जीत का जज्बा और हार से निराश न होना, यही खेल का संदेश है। इसलिए जो जीते हैं और जो हारे हैं वो सभी खिलाड़ियों को मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मेघालय में आपके लिए एक और मौका है, अगली बार मेडल लेकर आइए, ऐसी मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से लेकर इको फ्रेंडली गेम तक पूरी चीज को धामी जी ने बखूबी जमीन पर उतारा है। कई पैड लगाए गए और इन खेलों में वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, एथलेटिक्स, एक्रेटिक्स, कई खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने हैं और मैंने वो रिकॉर्ड को बारीकी से देखा है। वो रिकॉर्डों ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी भारत के लिए पदक की
उम्मीद जगाई है। रिकॉर्ड बनाने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता था। मेजबान उत्तराखंड से आज ध्वज कोनराड जी को दिया है। खेलों की ये मिसाल कोनराड जी लेकर यहां से मेघालय जाएंगे, मगर मेघालय में एक अनूठा राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है। मेघालय इसका यजमान होगा। ज्यादातर खेल मेघालय में ही खेले जाएंगे, मगर कोनराड जी ने निर्णय किया है कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी सभी 6 के 6 राज्यों में कुछ कुछ खेल खिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को खेलों के आवाज से, विजय की गूंज से वो भरने का प्रयास करेंगे। मैं संगमा जी को आने वाले आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। Ya kabah ngan pentip sepi baro bah ubenai Desember jong usnam arja ar pusau na kalian ka jonga Melayu ya keban ya penduk ya Union Minister jong ka Government of India beri benpet ya ka transports ha keban kalian ka jongi kum ka jela ha ka jinglam jong menteri rangbang Melayu ya kebangin ai ka city na kementaban host ya ka National Games hangnya pokok jela ka jongi ban ngadap da ka jengkeman ka crowd ban kesni ba menta kesni Melayu ya ka confirmation na kalian jong ka IUA berkumjuru na kalian jong ka segel government ha ka bakila pediang ya ka jengkerpat ka jongi bangin host ya ka National Games sikumta ngangit scam bagani ka khubor kalong ka khubor ka bakamendo kerpang na ka benta kikun samla tiba ya ka sports akan ka jela ka jongi dan na kalian ka jonga ba na kalian ka sarkar ini ay trishitam na ka benta kikun samla tiba ya ka sports ba ni kermenru bagi kun samla jung jela ka jungi kin shim ni ka kabu kin shim ni ka platform aka bakin ya trishitam ya ka bangin yo ya ka bangin wandra lan ya bangin khuru ya ki medals haka ni ka National Games ka bansulong host nam arjar apnyo haka ni ka jela ka jungi dengan next game ka ni ka kubor kalong ka kubor ka bakemen ba ka kubor ka ba wandra ya ka jingkermen terbang na ka benta ka sports kan ka jela ka jungi tepunta sa sisian nga ay kubli pi baro ki paidba jong ka jela ka jungi kubli shibone te parlok da ketua ngila poi ka bokot jong top kubor jengi menta ka janmiet ngin se syambeng wa pil syamteo ha ka jok ka sngi bat ha ka jok ka por kubli shibone ka por jong pi bat chasok